Sabi naman ko na. Galit. Jadi mula dia mak dito na marong at tubo, ginora ko asa si takap dito. Jadi may ginora nami, di jolo mapingatin natin. Barang alat ka matulak ka di jolo. Nami do parmen namin. Ilo. Jadi sosoknya mana dito na marong at tubo. Asa tamasa ka sabi-sabi na uli. Roang kasi nasli rota. Kuya na kota do to parmen tabatikon. Kaya sosoknya mana dito tara dita. Oke. Jadi mula dia mari permusin nami. Isok kami na marunong at yang lapor namin o parumen namin di sor. Baik tahu mah musik nomor tujuh. Ayo papa, halo. Iya.
Oke. Musik. Oke, baik. Si baru kembali disukai. Kembali ke tempat. Oke, Maju tuh dulu. Maju dulu. dari Bandari Swiss Bistro. Hitam manis kulitmu, Iya. terpesona. Manis manja senyummu, tergila-gila. Salahkah aku nona bila ku jatuh cinta? Pandang pertama
prinsesa curasi asal-asalah memahami intinya yang berkorban di gagasan kuat pertama dosa